makan do makan kafir jamana ide o masake bafli nyakoro minu ye toro qualité ni nyani qualité beda ala kira kale sallallahu alaihi wasallam. أين محمد ليكلمه؟ رسول الله في المسجد. محمد بمي مفيغا كماناي ala kira be misiri kono aywa niye utatoe ala kira ka misiri kono madina niye udone muhammadu kale sallallahu wassalam. يا محمد قومك لم ينقضوا عهدك في الحديبية. يا محمد أنا يبنغا منك إكاسلام الجماعة يا بروتو ده أيه بنغا منك نوي حديبية بنغا يكافو سانتا كلتي نمبتا أو ما بنغا بو أسرافه على كلابي كودي تشلا تشلا جه نيجي ينمونو على كلابي كودي نا ينمونو على كلابي كودي أمانيا على كلا محمد عليه الصلاة والسلام تمنا كابو مسيري كونو أما أبو سفيان يدا لجه أبي كله أبا فو حذيفة بمي أبي كلون سابا ولا ناي ميمينو بي bokotika boabulo be temeni yere obe bo kenema Abu Sufyan tura kelena kanfola akira grand kelena blay ala kira kam misiri kono be yi kodo ala ni don ebe na mulai dugo kuma fa onye tuguni يا أبا بكر يا عمر يا علي Abu Bakri Ali Umaru matawla meme jokane lame au shije jokane lame wa aina ngakuma kan lamege Abu Sufyan me ka kule ka foronto la tahfazu ahdan wala amana utachika kila bari ete laidu dafa mogoye ete dana ya maye Abu Sufyan Abu Sufyan kana kabe kumani aunye madina kono nye kabako ye bide Islamé muso embe kani jawlege ikadon ka fo don de temena geleyaw de dala Muhammadu alayhi salatu wassalam torote toroye nyani te nyani ye Abu Sufyan ni magan kaw ma min takada alakira na nofe moko ka wa ubado tigi ko Muhammadu be changa wa bulu ni chanche de ola alakira dongo do abeka fanga kurasoro dongo do alaka deme bena dongo do alaka sebena bengana na ke alakira ni magan kaw che ka fo santan kele ka jo uni nyogonche mashika na be mashika ni islamé min nana ni kafiri min nana ka do islamé ala ko bashitala wa ni islamé min yere tara do kafiri ala bashitala ni do chew tubila muso tubila jama basro la wala kira kan ta maka mine de maka ala kira kan ta mine Abu Sufyan nundona o kasala asirana ni makam mine don dugu jelenye ni fatuhu makam dugu jelenye ni asro larabu be kule chenchen fambe ni chekelen pe togoye Muhammad Rasul